Mwethukisia Wathiani FM nita wa Father Stephen Kaumbulu muthembi wa diocese ya Masako ngithukuma parish wa Muthetheni nenguthocha tuthaithe bamwe tuimutaya amwe muthenya munene wa sikuku ya mwina nthakame ya Kristo ni wa maithisia na ngano amabonethia na ukiwanzu kiumete eviane kwa sitwa ya asa na ya mwana na ya beba mutheu mumo amwe wetu Yesu Kristo na wendo wa Ngai na mwamba wa beba mutheu ni siethe wanenyu inyuonthe na siethe awe naku ana yatumbule mathabu maito kana twethe wetu ya elukumya nthembo ino ntheu ne kumbulela Ngai mwene utoni wonde onenyo na ya makwa nuno nibetitie muno kwa kwisilia kunena kana kwika maundu mathuku ona kutira maundu arana ilithirika ningubitisie muno kuondo wangu kusomalia mthimbilela magina onde onenyo alaika na thiu onde onenyo na ya makwa moinye kwa mwe Ngai waitu Ngai mwene utonyi wonthe atwiwietei atuwete thabu situ atutongoesie thayuni utathela tuvoye wenga yula atunengie sakramenti ya usenyo ya mwina nthakame yaku ulikanio wa mathina maku tuvoya utonye kutaiya nthimo isu ntheu nikana atunewe gracia ya ubosio waku weula utwana usumbika umwe na asina wewa mutheu Ngai umwe tene na tene wonthe isomo yambe meo kilungu cha nana musowa wa keli kubika wa katatu na ingi 14 kubika 16 lilikanai undumu ya Ngai wenu wa mutongoesie chalonu kiuki asamwe silite woni bandu ba miaka 40 no amueteye maundu mevina amunive na imutata nikana amane kila cha ingoni sienu na kana ni mweyumbanitie kuyanisia miao yake no amunivisie na atuma mukwatwa ninza na indi amunenge ulale uwita wa mana muye vae umwe wenu kana umenu waya ya leusu ekioni kana mumanithie kana mundu ndatwa wathayo ni leuoka indi ni vamwe na kila ndeto inenetwe ni muya Ngai muikambie kwikathia na kulwa ni muya Ngai wenu ula wa mumisie nthi ya Misili kula mwekala mwingombo nuwa mutongoisie kwisila ula weu ni munene waina wia na nzoka sisumu ona tau waina ingauwe mwinthi isunumu na itaina kiwu muya Ngai wa mutumie kiwu chuma ivyani kondu wenu ila mwai weu ni wa munengie leuwita wa mana muye ula umaimenu mataya amwikioni kana mwithiwe na winyivyo na imutata nikana itina wa amuathime na kumunenge sindu nzeo ndeto ya Ngai tumutunge Ngai muvea Savuli ya yana na miongwena na muonza we Yerusaleme toia mwiyai we Yerusaleme toia mwiyai we Yerusaleme toia mwiyai we
Yerusaleme tai ya mwiyai. We Yerusaleme tai ya mwiyai. We Zayoni mukathengai waku. Nunduni waku nunumililie. Kaukia dhima siana siaku. We Yerusaleme tai ya mwiyai. We Yerusaleme tai ya mwiyai. Nunenganite muombi vakani yenyu. Numuidhasiana leu museo. Niwe ulawadhana kusumbikia. Dina siumbe sionde. We Yerusaleme tai ya mwiyai. We Yerusaleme tai ya mwiyai. Niwa mananizi Yakobo ndeto yake. Niwa mananizi Israeli yaona motio make. Daika ukwamba ila inge. Na manani ya motio make. Hallelujah. We Yerusaleme tai ya mwiyai. We Yerusaleme tai ya mwiyai. Isomo ya keli ni balua wambe wa Mutheu Paul kwa Korintho. Ilungu cha 10 muzoya 16 nginya 17. Ikombe cha kutunga muvea kila tutumia nthini wa meza ya mwi. Na tutungianga imuvea nundu wacho ni kulia kouti kwithiwa mwamba nthini wa nthakame ya Kristo. Na guo mukate ula tutila kuuna kwe twikithiwa mwamba nthini wa mwi wa Kristo. Nundu withia wa mukate umwe ithie ona kautwe aingi twi mwi umwe nundu ithionthe twisa mukate usu umwe. Ndeto ya Ngai. Tumutungie Ngai muvea. Hallelujah. 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 Yelele yelele hallelujah. Muyayasya nyeninye kimutu kidhayu. Kila jade iye kumaituni. Ethi wa mundu ana wiva nunu ya kimutuchu. Akeri wana thayu tene na tene. Hallelujah. 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 Yelele yelele hallelujah. Mwiyai ni ethene nyu. Kwende ovo musio kutonyeka hata mundu watunenge mwi wake tuye. Munyanya o munthi twitania sikuku ya mwina nthakame ya Kristo. Mwina nthakame ya Kristo ni kwasia hata. Nitwaile kubathukania iwango itatu. Mbe ni ubundisya uvo musio wa umunthi ni mutabia guo mwale yako ya mwi wa mwana wa mundu na kunywa thakame yake muikethe wana thayu nthini wenyu. Mundu ula wisa mwi wakwa na kunywa thakame yakwa ena thayu utathela na kwanga muthayu cha muthenyani wa muminukilio. Mundu ula wisa mwi wakwa na kunywa thakame yakwa atue nthini wakwa na akwa nthini wake. Vau vo musio ndu weta ekaristi kana komunion theu. Tuikalewe kuya mwi wa Yesu na kunywa thakame yake undu umwe na kuthinza mbui kuya nyama na kunywa thakame. Andu ni kwosa Yesu ta kulumilia mwikalile wa maliandu. Ona umonthi ayuti maisa thakame na no nginya ikaumwe nyamone ila ikuiwa. Kune kwa asiata nitulikana ngewa ya Musamalia museo. Muthembi na mulibai maendete ikalone kuvoya na kwou mayamu kwatila mundu ula wai muomesie maikabukwe ni thakame yake. Na yue Yesu emaanisha ata nitwailwene kuya mwi wake na kunywa thakame yake kwa kwiwa na kwitikila maubundisyo mawoni manyeo na kuelewa kwake kwa bata
iulu wa ivango ya thayu itwaile kuvikia kwase vamwe na Paulo na yu ni thayu indi tinya ni thayu ingi ni Kristo ula wi thayu nthini wakwa kana ota vandu vangi ithiwa ina vevata ula Kristo wa inaguo kwisilia kwake niguo kwisilia kwitu ndeto ciake nicio ndeto citu ndoto ciake nicio ndoto citu kiu nicho kitina cha welesyo wako ya mwi na kunywa thakame kwikwatania vyu na Kristo nthini wa mauswanio na mwikalile witu kiwango cha keli cha welesyo witu ni mwina thakame ya Kristo evinda yi ya umonthi tuyuweta mwi wa Yesu ula wakwie ngelanione kana thakame ila yetikie kuma itauni ciake umonthi mwi wa Yesu muthayuku ni vamwe na atei make nguthune cia Kristo onthe iulu wa nthi yonthe Yesu niwe mutwe wa mwiu na kila umwe waitu na mithenzio na inengo ciake cikivathukanio ni mutha ya mwi ucu tutwika ma Kristo ila tuyathangau twendanite tutumikiana na tanguthu tukusia woni ula Yesu atunengie tunyaikisye andu onthe iulu wa nthi kiwango cha karatu twina sakramenti ya mwi na thakame ya Yesu Kristo iwango ciambe itevo kiwango kiki ivata ethiwa mundu ndesi Yesu Kristo kana nukuvuthiisya na kulea woni wa Kristo ndaite mwi wa Kristo na ndanywite thakame ya Kristo na kukamisa kwake no wia utamutethia otau ethiwa andu meyita ati ma Kristo na mayoka ekalisti ni mealelu na matekwenda kwikwatania na nguthi ya etikilita mwi umwe maitetheka muno ni ekaristi Yesu twaile ni twika ata misani twika maundu eli mbee nitulikanaana kutunga muvea ndeto ino ekaristi yumanite na ndeto ya kingiliki imani ya sha kutunga muvea nitulikana maundu onthe ala Ngai utwikite nthini wa Yesu Kristo kwisila thayu wake uvundisya wake kuthina kwake kukwana kuthayuka otau nitunga muvea kuondwa mavinda ala tukitawa ni wendo wa Ngai na thayu ni maitu yithiawa ni vinda ya kutala mwathimo maitu keli tumba na vamwe kutania umwe witu na Kristo misa ti nguthu indi ni wonanio wa nguthu yi thayu na kwou ni kutania na kululumilia nguthu esu tuyenda kwithukisya misa kila mundu vandu vake mwene tuyenda kwianisya mwiao wa karatu wa Ngai yani wike muthenya Ngai tuyenda misa undu twenda kuloelia muvila withaukwa kana sinema iyonanua tuyenda misa kutanithwa tuyenda misa kunewa kindu indi ni kwinengane umwe kwa ula ungi misa ni sakramenti kune kwasya ni ngelekanio yolota kindu kinene kwiyo kitumi misa ni kithimo cha uthaithi witu na umwe witu ta nguthu ya etikili nguthu nthangau yina thayo nditwanya kwithiwa na misa itenzeo pala vate nguthu yaguo ya etikiliwa yithiwa sakramenti yaguo ya ekaristi ona kauna vethiwe kanisa mwanake na ngwa cia misa ikutisa na kwaya ikaina mbathi nesa tawathi wala ikaukinwa itune andu amwe ni makulasya nikimatavoya misyi kwoo matekuka kanisani niguo ni matonya kuvoya misyi kwoo na ni vandu vasio va kuvoyea na ni meka au indi misa ti ivinda ya kuvoya tu ni ivinda ya kutana vamwe ta nguthu ya etikili utani usu wa kutunga muvea ndutonyekane mundu umwe kwake musyi utonyeka wila tuomba na vamwe andu amwe mosa misa ta kuyali hoteline mundu ailie konani eweka nayo ni undu umwe na mboka nene pala andu mekala nthikilinge makaisania kuma isanine yemwe tuivokea o Yesu nthini wa komunio indi tutilana na kuisania vamwe mwe wa Kristo mutheu Paulo isomoni yake ili asya kikombe cha kutunga muvea kila tutumia nthini wa mesa ya mwiai na tutungia Ngai muvea nundu wacho ni kulia kuti kwithiwa mwamba nthini wa nthakame ya Kristo naguo mukate ula tutila kuu nakuo ti kwithiwa na mwamba nthini wa mwi wa Kristo nundu vethiawa mukate umwe ithio na kautu ya ingi twi mwi umwe nundu ithio nthe twisa mukate usu umwe nzia yitu ya kuvokea nundu wa usuviana ni tumaye tuona Yesu ta umuthokea kila umwe eweka Yesu atuthokea ithio nthe twambilila cia uthaithi wa kuvokea kwa kuvoya mboya ya asa waitu pala tumwita Ngai asa waitu na ti wakwa tuimuvoya mukate wa kila muthenya wekeanio wiwanithio
tukwatene moko maitu kiuki ati ya wanengethi ya muguo yiko ya ndu wigwa no wekianio kwala twi bakubi mbewa kuthengea mesa ya ngwatanio mesa ya umwe tulilikana ndeto cia Yesu utabaniane wake kiimani ethi wa wikithembeo ni uyumya nthembo na wilikana kana wina undu na mundu tia nthembo yaku ukithembeo ni na withi ukambe kwigwana na mundu ucu wamina kwikau sioka indi ukaumia nthembo yaku ethi watu ina umwe ta nguthi ya etikili tutenalika kanisani tuitonya kwithiwa na umwe twalika ethi wa wia wa parish no kunengane misa pate undu ungi nza wayo parish yesu nenguo ona ekaristi yayo nenguo kila parish ikwata ekaristi ila imiaile kila parish ikwata ekaristi ila etikilimayo masovya temi yako utabania kana mbathi nesiendo isio nthe pamwe na nguthi ya etikili makwatanite kuma misingine yo ekaristi nzeo ni wonani wa nguthu ntheu ya etikili ekaristi itenzanza muku ni wonani wa nguthu nguo ondu twamumanya Kristo ula withayo na uthukuma nthini waitu ta mwi wake no uo kumbana kwitu ta etikili kumeasya bata na uuneko nengwitikila Ngai asa mwene utonyi wonthe Mungu wetu na nthi nake Yesu Kristo mwana wake mwe wetu ula wosie mwikwa chama chawe mamutheu asia wanimbikila Maria athime kwa Ponzo Pilati amwangela nyoni akwa athikwa atheo wimuni athayuka mwenara tukuma kwaku ambata ituni nivo ikalako kome wageresa mwene utoni wonde nivo kamasira methayu na alaku ningwitikila weva mutheu kanisa katoliki ngiu utethanyo wa theu uveteo wa mathabu usito wa me na thayu wa tene na tene utwikeu tulikanito cia Yesu cia ina mukanengwa vingo cia ina mukavingwiwa tuvoye mwiai tuongelele mwikio na uthanga wa kuya mwina kunywa thakame yaku kaingi ni kana twikale nziani ya thayu kuvika ila tukatana na kumbokani ya tene na tene musieni waku mutheu wa itune mwiai utwiwe mwiai utwithukisye tuvoye mwiai tunenge Mungu nthini wa nthi yaitu ya Kenya makanisani maitu na misini yaitu mwiai utwiwe mwiai utwithukisye tuya mboya situ mokoni ma mwaitu mbikila Maria tuwe mukethia ngethi Maria usie gracia mwiai enaku wi mwathime kwe akaonthe na Yesu sia waithi yaku ni mwathime Maria mlinya wa Ngai utuvoiya vitanya yuna indea kwa vitu utwikeu wa mwiai yo sana yanisya mboya ithi cia thukumi maku alama unje bambe wakondola Yesu Kristo mwiai waitu utwikeu Muthena munene wakana mutheu Yesu atikitike mukate na ndivai mwina thakame yake tunusae munene wakana mutheu Yesu atikitike mukate na ndivai mwina thakame yake tunusae muthena munene wakana mutheu Yesu atikitike mukate na ndivai mwina thakame yake tunusae munene wakana mutheu Yesu ilikana yuka yandu onde wa Yesu ukinya imawacha ukainyonde ukayandu onde wa Yesu ukinya imawacha ukainyonde Kaki inyonde ni mwago komunde mokani nene Yekali siti ya mwiya itoye kumuni likana Inyonde ni mwago komunde mokani nene Yekali siti ya mwiya itoye kumuni likana Kaki inyonde ni mwago komunde mokani nene Yekali siti ya mwiya itoye kumuni likana Inyonde ni mwago komunde mokani nene Nilikana yuka yandu onde wa Yesu
mwiaiasya ula wisa mwi wakwa na kunywa thakame yakwa atuwa nthini wakwa na akwa nthini wake. Tuvoye. Mwiai tunenge kianda kitathela nthini wa ungai waku ula wonanaua akwa kwosa mwina thakame yaku ntheu ula utuana usumbika tene na tene wonthe. Netuma tungia muvea ene makitese cha Thiani FM ovamwe na atangasi na akristo ma chengo cha Makulumu parish wa Muthetheni kwondo wa kwithiwa na itu uthaithine uu wa umuthi. Ngai ni amwathime na kumusuvia kila ivinda. Mwiai ni ethe nenyu na ethe naku. Na Ngai mwene utonyi wonthe ni amwathime na kumusuvia kwa sitwa ya asa na ya mwana na ya beba mutheu. Tuthina mugo tumuthukume Ngai misa ni yathela. Tumutungie Ngai muvea.